ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Барномаи имрӯзаи мо ҷашнӣ буда ба 70 соли роҳи пурпечтоб ва 50 соли фаъолияти педагогии Хайринисо Темирова бахшида мешавад. меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед гуфта, ҳамзамон меҳмони фахрии барномаи имрӯза соҳибҷашни азиз муаллима Хайринисо Темироваро ба ин барнома хушомадед гӯён даъват менамоям. Марҳамат, гузашта ба ҷои худ шинед. Хуш омадед муаллимаи азиз. муаллима ҷони азиз, қабл аз ҳама мо шуморо бо ин ҷашни мавлудатон муборакбод менамоем ва аз номи роҳбарияти ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум ман қабл аз ҳама ба шумо сипосномаро супорданӣ ҳастам. Сипоснома ба Хайринисо Темирова барои хизматҳои шоиста дар рушди маънавиёти ҷомеа, муаррифӣ ва тарбияи арзишҳои баланди ахлоқиву инсонӣ, иштироки фаъолона дар барномаҳои телевизионӣ ба истиқболи таҷлили 70-солагии зодрӯзашон бо сипосномаи ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум сарфароз карда мешаванд. Мо ҳамеша ифтихор дорем ки бо чунин нафари соҳибдил, накӯкор, хоксору самимӣ ҳамкорӣ дорем. Орзумандем ки солҳои зиёд дар ободии ин ватани азизамон Тоҷикистон саҳмгузор бошем. Муборак шавад муаллимаи азиз. Марҳамат. Директори генералии ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили Якум Азизов Акрамхоҷа Усмонхоҷаевич. Раҳмати калом. Хуш омадед, марҳамат бошед. Саломат бошед муаллимаи азиз. Албатта Симои бисёр як хоксорона вале нуронии ҳамин занро ҷомеа ба хубӣ мешиносад ва дар ҳар як барномаҳое ки мо таклиф мекунем муаллима албатта бечуну чаро омада иштирок мекунад ва ин пеш аз ҳама аз бетараф набудани муаллима Хайринисо Темирова нисбати ин ё он масъалаҳои ҳалталаби ҷомеа дарак медиҳад. Аз ин лиҳоз ба шумо мо миннатдории самимии худро баён мекунем муаллима ва ман таклиф мекунам меҳмонони азиз таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Як навор аз шарҳи ҳоли устод инҷо гирд оварда шудааст. Албатта ман боварӣ дорам ки 70 соли роҳи босамар пурпечтобро дар як лаҳза баён кардан мушкил аст, лекин фикр мекунам ки ҳар як наворе ки ё ҳар як гуфтаҳое ки инҷо ёдрас карда мешавад, боварӣ дорам ки хотираҳои ҳам муаллима ва ҳам шумо хуб аҳли нишастро боз бори дигар тоза мегардонад. Марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. ҳамдарди ҷомеа будан, бетарафӣ накардан яке аз хислатҳои хуби Хайринисо Темирова аст. Зан, модар, тарбиятгар, фаъоли ҷомеа, раҳнамову тарғибгари насли навраст, ба рӯҳи дурусти зиндагӣ аст. Ин инсони хоксору заминӣ. Бо Хайринисо Темирова ҷамъият бештар тавассути барномаҳои телевизионӣ ошноӣ пайдо кард. ҳар як иштироки ин зани фаъолу кордон дар барномаҳо аз дилсӯзиву бетараф набудани вай нисбати ин ё он мушкилоту муаммои ҳалталаби ҷамъият дарак медиҳанд. ӯ бо андешаҳои солиму асоснокаш мавқеи худро дар пешрафти хоҷагии халқи кишвар муайян мекунад. Хайринисо Исмоиловна Темирова 2 майи соли 1951 дар шаҳри Хоҷанди Бостонӣ таваллуд шудааст. Аввали тобистон, ҳавои гарм, тамоми меваҳои шаҳдбори Тоҷикистони офтобрӯя пухта мерасанд. шояд сабаби гармрӯиву гармдилӣ, ширинзабониву ширинбаёнии соҳибҷашни 70-сола дар фасли гармову ҳосилдеҳи сол ба олам омаданаш аст. ҳанӯз аз овони хурдиву мактабхониаш аълохонӣ, ҳушёриву чаққонӣ, донногиву фаъолӣ ва ташкилотчигиву сарҷамсозӣ дар Хайринисои серғайрат эҳсос ва мушоҳида мешуд. ин буд ки баъди хатми мактаби миёнаи рақами 3 ба номи баланди донишҷӯӣ сазовор гашт. дар ин роҳ низ муваффақ шуд. муваффақияти вай қариб 50 соли фаъолият дар соҳаи маориф, таълим ва тарбияи насли наврас аст. муаллима ҳазорон нафар шогирдонро ба роҳи рости зиндагӣ сафарбар намуд. давоми фаъолияти корӣ дар зинаҳои гуногуни роҳбарикунанда кор карда, доимо кӯшиш мекард то номи модар, тарбиятгар буданро нигоҳ дорад ва масъулиятшиносиро гум накунад. бо ҳамсари меҳрубону вафодораш оилаи мустаҳкамро бунёд кард. зану шавҳар 3 фарзандро ба камол расонида тарбия доданд. фарзандони халқро мисли фарзандони худ қабул карданд ва дӯст дошта дар рӯҳияи пост доштану риояи одоби шарқиёна, урфу одат ва анъанаву суннатҳои ниёгон фаъол буданд. кӯмак намудан ба дармондагон, хайрхоҳи одамон, дар маҷмӯъ пешрафтан аз болои худ пайваста кор карда дар омӯзиш буданд ва бекор нанишастанро тарбия кард ва ин вазифа
وظیفه جانی و جمعیتی خیرنسا می‌رود است. موضوع امروزه رو خیرنسای ما عنوان گذاشتیم و همه آنهایی که در این استودیو اشتراک میکنن البته آنها عزیزان شما هستند، آن نفرانی که برایتان به نهایت قیمت می باشند و در این فصل گرمای سال نوبسته از گرمی هوا امروز به استودیو ما حاضر شدند و این پیش از همه از آن درک می دهد که واقعا هم همه همین مهمانان احترام شما را به جا آورده ایستادند و از این لحاظ از شما سپاس می گویم و پیش از همه با راهبر صنف شما من صحبت را آغاز کردنی هستم. مکتب میانه رقمی 3 شهر خوجند پروازگاه بزرگان است البته اونجا و من بسیار میخواستم که اولین صحبت از شما باشد. شما راهبر صنفی معلمه هستید. وقتی خاراکتریستیک یا خصلتنامه طلب میکنند پیش از همه از راهبر صنف پرسیده میشود. اکنون من میخواستم که به همین طلبه خود شما خصلتنامه داده باشید، خاراکتریستیک دید، آن چیزی که در نمار دیدیم از آن اگر باز بیشترش باشد مرحبا ما آماده هستیم که شما رو شنویم. خیرنسا تیمیر و دختری که چاقون، خوش آداب، خوش مدنیت و مدنیت اعلاخوانی صنف بود. وظیفه های خانگی سپارش ها را در مهلت های معین اجرا میکرد. من خیرنسا و از صنف ششم از فن فیزیک درس میدادم و از سال 1965 صنفی که آنها تحصیل میکردند من راهبری آن را در عهده داشتم. در صنف پیشصف خوانندگان راهبری دختران بودند. پیش از همه سردار دختران بودن. همه گپ ها کارهای میشدگی با همین کس مصلحت میکردیم، کار میبردیم. بغیر از این در مکتب ما کروژاک فن فیزیکانی جوان را داشتیم. یکی از فعالترین اعضای کروژاک ما بودن. با دختریشان نگاه نکرده همین کارها رو ما نه فقط در همون سالهای 60 مکتب میگذراندیم. ما وظیفه دار بودیم که در بین اهالی، در محله، در چایخانه های محله مسجد سرخ و سریسنگ از فن فیزیک، شیمی خواننده ها رفته برآمد ها میکردند در نزد پدر و مادر، باباهایشان از تجربه های درسی نمایش ها نشان میدادند. اکنون معلم با ما میگفتید که البته هر یک استاد خصلت و رفتار و خاراکتری حتی لیاقت و مهارت و استعداد طلبه خود را به نهایت خوب میداند. از دوره های همین جوانی خردسال نورسی هم معلوم بود که خیرنسای نورس آینده راه انتخاب کرده شما را اون کس انتخاب میکنند، با راه شما میرن، یعنی آموزگار میشوند. مهارت اون کس را احساس میکردید؟ در حقیقت درست گفتید. برابر خواندن، نقص خواندنش به خیرنسا به آموزش علم ها، پیش از همه علم های دقیق، بیولوژی، شیمی، فیزیک شوق و رونق زیاد داشت. همین سبب گردید که بعد ختم مکتب اکثریت زیاده از 90% خوانندگان به دانشکده های عالی داخل شدند. از جمله خیرنسا هم کسب معلمی را اختیار نمود و آن را با سر و بلند ختم نمود. دانش اندازی، علم جوییش سبب گردید که در فعالیت مهنتی اش عملی گردید. وی راهبری چند سال راهبری ساحه معارف ولایت، دیرکتور انستیتوت تکمیل اختصاص معلمان ولایت سروری نموده. کار تعلیم و تربیه را در معارف ولایت، در مکتب های ولایت به درجه بلند برداشت. افتخار میکنید از همین شاگرد خود. خودش نیست از بالای خودش کار میکرد. و امروز ما فخر و امروز ما از این خیلی طلبگان افتخار داریم که برابر دانش اندازی اشون به سزاوار عنوان علمی نامزد علمهای پداگوگ گردید که این از آن گواه می‌دهد که دخترک ما خیرنسا که امروز خیر اسلام هم نمیگفتیم، ما اون کس به همین مرتبه بلند رسیدن. همصنفان اینها نیز از اینا خفایی نداشتن. مثلا شهادت حیدر ابراهیمووا و علاخون طلبه بود، رفته به اونیورسیت به شعبه یوریدیکی داخل شده، آمده اول یاردمچی پروکورور شهر،
بعدها رئیس سود شهر گلستان شهر خوجند و تا نفقه برآمدن رئیس سود اقتصادی ولایت را در عهده داشت سزاوار مکافات دولتی گردید انا همین خیلی طلبه ها من در یانم نشستن مبینجا محمودوف این هم اعلی خان بودن پیشتفی صنیف سرداری صنیف بودن راهبری بچه ها بودن من سزاوار بلند سرفراز شده در دانشگاه عالی تاجیکستان در شهر خوجند همچون معلم فعالیت می دارند امروز باشد به حزب کمونیست صادق مانده کاتب کمیته حزب کمونیست شهر خوجند را در عهده دارند. سلامت باشید. من به شما تشکر میگویم. رحمت که چنین شاگردان ارزنده رو تعلیم و تربیت داده برای جمعیت پیشکش کردید و واقعا هم این شاگردان شمایان در خواجگی خلق کشور بسیار یک سهم ارزنده خیش را گذاشته ایستادند. مرحمت سخن به شما هم صنف معلمه هستید و من بسیار میخواستم که اکنون خاطرهای خود را ورق گردان کنید از دوره های مکتب خانه. تشکر. من چگم ما هم صنف بودیم با خیرنسا از صنف یکم تا دهم یک صنف میخوندیم همون جانب خیرنسان حاضر معلم قید کردن در حقیقت پیش قدم بودن چقون بودن دونو بودن اون دورها بود شورای دختران بودن اینا رئیس شورای دختران مکتب بودن یعنی لیدر دخترهای مکتب این هم یک وظیفه جمعیتی خیلی پرمسئول بود در اون وقتا من در خاطر دارم همین مکتب طلبه ها دخترها علاوه میشتن پسرها علاوه میشتن اگر یا دو دخترک یا دو پسر اگر یک درش وقتی درس اگر یک دیگرش که گپ زدنگر جزا همیخل بود که معلم از خیزانده پسر یا دختره کرد یا نشه باید دختره کرد یا این به اینو برده یا برای باید میشنن بوری هم با معلم همراه در یک پارتی نشسته در یک پارتی نشسته بودیم همین نشه گفتم میخوام که این قطعه شهر نمیداشتن من سرخ شروع میشتم یک طرف نگاه که اینا این خیلی بودن اینا چقون بودن همین خیلی بودن در حقیقت پیش قدم سونی اینا گویم چه گویم خیلی ورزش بهم شغل داشتن همسایه معلم نعمت‌الله خان حکمت‌الله نامزدی علمی فیلولوژی ما همراه می‌نشستیم هر یک فن شود کیم بسیارتر معلم به سوال می‌دادگی کیم بسیارتر سوال معلم به جواب می‌دادگی اصلا بسیارتر کی سوال جواب می‌کرد یک و خاطر من است که پارتی پیش اول دست برشته از جاشون دستم برشته بخرسن که من جواب دیم افتاده همین آنها بود اکنون نگاه کنید بعد ختمی مکتب در معلمه یگان دیگرگونی رو احساس می‌کنید مثلا در خصلت و رفتار و تجربهشون با شورگی جوان بینشون وسیع شدگی نصیحت چه شدگی واقعا همه اون خصلتایی که نامبر کردید با هم در این کس هست 40 سالگی ختم کردگم و قید کردیم میکروفون دارید 40 سالگی مکتب ختم کردگم قید کردیم همه دختره همین معلمه یافته اومدن همه جمع شده 40 سالگی قید کردیم یعنی خصلت تشکیلاتچی پیش صف بودن در معلمه هنوز هم هست اینا همه فضیلت‌های نیک انسانه سیمای معلومی دیدم ممکن. تشکر سلامت. افتخار میکنم. سلامت باشید. تشکر. معلم جانی عزیز امین دوام خب حیات و زندگی خود با هر نفری که روبرو میشوید خب پیش از همه شما از آنها چی رو میآموختید و میآموزید؟ خیر از روزهایی که با مکتب اومدم معلمای دیده حیران میشدم همین خیلی کودکای گمراه بودیم حتی معلمای یگان جا رفته آمریکاشون بیم یا معلم خیروغ میخورده است یا معلم هم خیلی بود است همین خیلی حیران میشدیم در حقیقت همین خیلی بودیم معلمامو راهبری صنفامو با قایوه طلعت خان بودن از صنف 1 تا 4 ابتدایی درس دادن و بعد درس متماتیکی گرفته تا صنف 8 با درس دادن از صنف 8 شوکت علیویچ راهبری صنفامو شدن من هم صنفام که فخر میکنم 28 تا هم صنف داشتم 26 تا معلومات عالی گرفتیم 2 نفر کاندیدات نوک هستیم این همش همین تربیه مکتب خیلی که گفتن درسی زبان شود اگر معلم رحیم بودن همین خیلی سختگیر بودن همین یک تا کلمه نادرست گوییم یک تا شعر نادرست گوییم همین خیلی ما اصلاح میکردن طلب میکردن همین میخواستم که کجا بروم که ببینم از همون کس یگان چیز یاد گیرم من در اویلی یک کارگری عادی تولد شده ام پدر و مادرم کارگری عادی بودن در نزد ما خانه و کارگاهی نابیناها بود همونجا آشپز شده کار میکردم پدر و مادرم
лекин мова масъалаи тайёр кардани дарсу дигар чизба ҷудо ҳам сахтгир буданд. ҳатто ман дар як воқеӣ дар ҳамин ҷо гуфта будам, падарам шаба меомадану ман фарзанди калонику дафтарама гифта аяксар варақ мезадам. ба ногоҳ ягонта дафтарам 10 варақ шудагӣ бошад, ту имрӯз ё 3 гифтӣ ё 2 гифтӣ дафтарата даррондӣ. хес ҳо мактаб намудост уборсита ҳоли пола шустагиш не рафта адурни урини варақата ёфта биёр. ҳамин хел сахтгир будам падарам гӯй. сони дигар додару хоҳаронбаям сахтгирӣ мекардану аллакай ки ман будам, ман инҳо назорат мекардам, чӣ мекардам. ҳамин кадом одами бегонӣ бинам, куҷо кадом маъракава равам. аз ҳар кас мехостам ки ягон чиз ёд гирам. ман бо ҳамсинфҳои худам, бо муаллимони худам, бо маҳаллагиҳои худам, бо ҳамкасбонам, бо ҳамаи инҳо фахр мекунам. шукр мекунам ки мана фақат одамои некати вохӯрондагию аз онҳо ҷиҳатҳои неки инсониро омӯхтам. саломат бошед. ташаккур. бо муаллима шумо дар гимназияи рақами 24 ҳамкорӣ доштед, кор кардед. дар ҳаққи ҳамкори худ имрӯз чиҳо гуфтанӣ ҳастед? албатта ман бо муаллима хайринисо темирова солҳои тӯлонӣ дар гимназияи рақами 24 шаҳри хуҷанд ки аз фанни забон ва адабиёти тоҷик дарс медоданд ҳамкорӣ кардам. муаллима бениҳоят серталаб, донишманд, бо маърифат буданд ки хонандагон шогирдони муаллима ҳоло дар ҳама ҷамъиятҳо корҳои баланд ба кор карда истоданд. мана фарзанди худам ҳам дар ҳамин синиф мехонад ва ё роҳбарӣ мекарданд. хайринисо ҳоло табиб аст, кор карда истодааст. муҳимаш ҳамин ки дар ҳамун синфе ки муаллима роҳбарӣ мекарданд қариб ними синиф 15 нафар касби табибиро бо роҳнамои муаллима омӯхтанду табиб шуданд. дигар мана ҳуқуқшинос ва дигар соҳаҳои ҷамъият ба корҳо мекунанд ки мо ифтихор мекунем. бисёр фанни худ ба серталаб буданд, бо маърифат буданд. ҳамаи хонандагонро бо ҳамин саводи баланд тамом кунонданд ки ҳама аз муаллима миннатдоранд. ман ҳам ҳамчун волидайни муаллима ки фарзанди ман ба роҳбари синф буданд хеле миннатдор ҳастам. вақте ки муаллима кор мекарданд хотираҳои бисёреро ман ба хотир меодам. мо дар майдони пахтазор кор мерафтем, бачаҳоро мебурдем, муаллима пешқадам буданд. ташкилотчии ҷудо ҳам серҳаракати мактаб буданд. ҳатто ҳамин номи мактаби мо ки гимназияи мо ки ба номи бобоҷон ғафуров аст, он кас рафта Москав ва аз ҳамон ҷо духтари он касро оварда ва ҳамун музейро дар мактаб ташкил карданд. анъанаҳои миллӣ ки мана наврӯз буд, мана пешвоз мегирифтем, пухтани сумалак бо ҳамин роҳбарии муаллима шуда гузашта буд ки дар ҳама кор пешқадам, пешсаф. мо муаллимии корашонро омӯхтем, то ҳол фаъолият бурда истодаем. аз фурсат истифода бурда муаллимаи азизро ба ин синни мубораки 70 солгӣ табрик мекунам. ба муаллима аввало умри дароз, хотири ҷамъ, сеҳату саломатӣ ва боз дар оянда ба корҳои муаллима муваффақиятҳо металабам. ташаккур. саломат бошед. марҳамат. шумо чӣ муаллима? намин мо имрӯз дар бораи серталабӣ, сахтгирии муаллима якчанд маротиба ёдрас шудем ва худи муаллима гуфтанд ки аз падарам омӯхтам. акнун ҳамин сахтгирии серталабӣ ин танҳо дар кор буд, маслан ҳамчун роҳбар аз маслан кормандон ба хотири пешрафти кор, беҳбудии кор воқеан ҳам талаб мекарданд. дар вақтҳои берун аз кор чӣ ҳамчун инсон муносибат бо ҳамкорон, бо муаллимаҳо чӣ хел буд? بیرون از کار هم این کس به حد هم آدمی خاکسار، به حد آدمی اکنون چی گویم کنم، همه صفات های انسانی در این آدم هست. من پیش از ما اونی که اینجا دعوت شدم، من هم مکتب می باشم. اینها این خیر اسلام که قریب که یک محله ما همراه کلان شدگی. پیش از ما یادم با آمد که اینا کمتر حاضر هم سینفشان گفتن ورزشگریشانه. синфхони мо рӯпарои майдончаи варзишӣ буд. ино бозӣ волейбола беҳад дӯст медоштанд, беҳад нағз бозӣ мекарданд. ҳамту нигоҳ мекардем ки ино бозӣ буромдагим звоноки пойдбоям давида мебуромдем. ҳамин хел шуда буд ки як синф духтаро, синфи мо ҳамин хел ки духтарои синф бисёртар буданд нисбат писарбачаҳо. як команда мухлиси ин кас шуда дигарҳо дигар кружокҳои фанӣ меовард, мо бозии волейболро интихоб кардем. як гурӯҳ духтаро ба туфайни ин кас ҳамин машқро хотири худ бигирифта будем.
نه فقط اینو خیلی که آزی گفتیم سختگیر دونید کار به وایبه لکن به پیش از پس از کار به حد آدمی مهربان عالی جناب هم صحبتی خوب و یک کس را واقعا هم شنیده میتوانند شنیده گوش کرده تا آخر گوش میکنن مصلحت های خوب میتین. تشکر سلامت باشید. برای چی محض کسب آموزگاری رو انتخاب کردید؟ این کسب رو برایتان یک نفر تلقین نمود، هدایت کرد یا اینکه این انتخاب شخصا خود شما بود؟ نه، چرا آموزگار شدید؟ کسب انتخاب کردنم به مادرم سبب شدگی. در گرد و اطراف ما معلم ها بسیار بودند. خدا رحمتی معلم قیوم و معلم تیمیروف دیرکتوری مکتب بودند، همسری وایکاس معلم بودند. اینها که کارگر بودند، من نخست فرزند بودم، میگفتند که بچه‌ام تو هم معلم شوی، معلم و بین جوی مکتب رفته درس از خوردیم، همون معلم های رفته اومدشون و هاشون به حوض هم می اومد که منم خیال کنم معلم شوم و همون ها برینکه مکتب رفته بیایم و ارزوی مادرم بود و من بسیار دعا میکنم مادری خدا رحمتی ام رو که در تربیت من دانشجو بودم وقتی که سه تا فرزندم وقتی دانشجو بودگی من ده تولد کردگی مادرم خواهرانم زنوی دادرم همین ها کمک کردن فرزندانی من بابای رساندن به من از پشت علم و دانش دویدم و خدای شکر من امروز زیاده از 51 سال می شود که همین کسب انتخاب کردگیم به خطا نکرده بودم. کسب معلمی کسب من بود دست میگم دیگه همین. دوره شد مثلا سالهای 90 پوشیده نیست اکثریت آموزگاران نوبسته از اون که کسب و کار خود را دوست می‌داشتند اون دوره هم مجبور شدند که به خاطر تامین نمودن عائله خود بهتر نمودن وضعیت اقتصادی خود مکتب را ترک کردند رو به بازار آوردند. همون دوره ها چه شما را وادار ساخت که در مکتب مانید یا اینکه کی؟ مرا هیچ کس مجبور نکرد و من که همین کسب انتخاب کرده بودم سالهای نهایت در حقیقت وزنیم بود. مثلا سالی 93 94 اند من دیرکتوری مکتب 16 موندم و دوره هند معلم معاش نمی گرفتن، همه بچهای پختو بردن در کار. سالهای نهایت مشکل، نان به نوبت، خلاصه دوری نو سرشوی استقلالیت بود. سالهایی که سالی 91 وقتی که صاحب استقلال شدیم من 40 ساله بودم، مکتبی 24 به کار میکردم. من 30 سال گذشته از همون دوره ویم بعد از صاحب استقلالی هم، لیکن در همین دوام 30 سال اون رسایی که از سری معارف و مکتب گذشت، اونهایی که رفتند از کفای پولو چیز رفتند، بعضی ها حتی عنوان داشتند و رفتند. من با حتی بعضی همسایه ها میگفتن که معلم شما دیوانه پول نمیتید وای نمیکند اقد مکتب میدوید. من اون وقتا ولی جانشین دیرکتوری تربیتی بودم مکتب 24 بعدی وای من با مکتب 16 دیرکتور موندن. اونجا اومدم معاش نیست، معلم نیست، بچه ها در نوبت نان کن اینهای گویدگر هوتی که لیکن دوری نو صاحب استقلال شدگی ها مونده همین حادثه ها بود. مشکل های زیادی رو اثر گذراندیم و مهر و محبتم نسبت همین کسب بود که من نمیخواستم. حتی به معلم رفته معلم برای چی درس نگذشته شدید گویم معلم ما اوشی نبوده که و اومده بچه های خاموش کده شدیم که همین نصف رحمت گوید گفته تانه ها میشونیدم و افسوس میخوردم. میگفتم که نه حالی تاجیکستان خدا اگر خواهد گل گل میشکفد. تاجیکستان مستقل شد، تاجیکستان رودکی برین پند و اخلاقای رودکی، پند و اخلاقای گذشتگانی ما هست که وایهای پند و اخلاقشان البته در وجودی ملتی تاجیک هست. حالی زندگی همون نقض میشد. همین خیلی نیت ها که کار میکردم که برفته نتوانستم. به معاش کار کردم، به معاش کار کردم، تانه شنیدم مردم، لیکن من کسب خود رو ترک نکردم. سلامت باشید. تشکر. خب اکنون سخن به شاگردان مرحمت در تقدیر شما، در تشکل شما همچون فرد معلم چه خیلی نقش بازیدند یا چه خیلی سهم دارند؟ مرحمت. تشکر زیاد. معلم مونس و غمخوار باشد، وجودش حکمت و زرکار باشد، تو هر یک حرف او را خوب آموز، برایت دائما در کار باشد. من حضور استاد گرامیم، استاد راهنمایم
роҳбари синфамон, муаллимаи бисёр ҳам гаронқадрамон, модари дуюмамон назди муаллима хайринисо Темирова ҳамеша сари таъзим дорам, ҳамеша ҳузурашон сари таъзим дорам. мо хонаводагӣ муаллимаи азизро дӯст медорем. ман гуфтанӣ ҳастам ки имрӯзҳо як муаммое вуҷуд дорад дар соҳаи маориф. ҳатто аз забони омӯзгорон мешунавем ки мегӯянд ки масалан ин талаба ё он талаба, яъне ки хонанда шогирди мактаб ба ин муаллимааш пайравӣ карда натавонист ё майли ин фан дар қалб надорад. медонед муҳаббатхон, ман дар ҳузури муаллимаи гиромиам гуфтанӣ ҳастам ки агар муаллим ё муаллима омӯзгори мактаб воқеан соҳиби лаёқати баланд ва ҳунари волои омӯзгорӣ дошта бошавад, фаразан дар ҳамон синф 30 агар талаба таҳсил кунаду агар воқеан профессионал бошад, ҳамон 30 талабаро метавонад ки ба касби худаш, ба ихтисоси худаш, ба фанни худаш моил кунад. ин аз маҳорати воқеан баланди муаллима вобастагӣ дорад. ман бахтиёр ҳастам ки муаллимаи гиромӣ сабаби саодати мо ҳастанд ва сабаби саодати мо буданд. ва ман яке аз он шогирдони бахтиёри муаллимаи азизам ҳастам ки аз паи касби муаллимаи азизам шудам ва забон адабиётро интихоб кардам. ҳанӯз дар ёд дорам ки 5 синф будаму муаллимаи азиз моро ба саҳна тела мекарданд. бояд барои худатро нишон диҳӣ, нутқатро ривоҷ диҳӣ. яъне ки раво худам нафаҳмида мондам ки дар саҳна будам ва дар саҳна шудам. маҳорати нотиқӣ ҳам саҳми муаллима ҳаст. бале, ҳатман. ва вақте ки синфи ҳафтум будам, аз кумитаи радиои вилоят Мунаввара Мирзоумарова омаданд. ин тасодуф буд. дар ман як чеҳраеро дарёфтанд ва ба хонаи радиои вилоят даъват карданд. муаллима Мунаввара Мирзоумарова муаллима сабаб шуданд ки мо дар роҳи фарҳанг, дар роҳи маданият, дар роҳи адабиёт қадам гузорем. ҳар бор шодравон падари бузургворам меомаданд, духтар хондам гуфта ба муаллима муроҷиат мекарданд, мепурсиданд. принсип, методика ва тактикаи муаллима ки нисбати забон адабиёт буд беназир аст. ман баъди он ки донишгоҳро тамом кардам, солҳои зиёд яъне ки мусовӣ бо донишгоҳ дар чанд мактабҳои пешрафта дарс додам. ҳамин методика, усули таълими муаллимаи азизамро истифода мекардам ва истифода кардан дорам. ва мо бахтиёр ҳастем. соли 1989 вақте ки синфи 9 будем, дар замони шӯравӣ мактабҳои мо аз мактабҳои берун аз ҷумҳурӣ робита дошт. вақте ки аз Бекоботи ҷумҳурии Ӯзбекистон Навоӣ омад, як нафар шогирд, ва ба шарофати муаллима маро аз шаҳри Хуҷанд ҷомӣ карда интихоб кардам. мо ба Бекобот рафтем. он замонҳо воқеан замонҳои тиллоӣ аст ва тиллоӣ ҳам буд. ҳамин равони муаллима, қалби муаллима, муҳаббати муаллима буд ки моро як шогирди сазовор карда ба камоли маънавӣ расонид. саломат бошед. ташаккур. саломат бошед. боз як нафари дигар шогирди шумо инҷо дар барномаи мо иштирок мекунанд. муаллима, хуб, марҳамат. ба ҷуз аз дарси фаннӣ боз аз устоди худ чиҳоро омӯхтед шумо? марҳамат. устод агар набошад, ақли ба сар набошад, дар боғи зиндагонӣ нури самар набошад, бероҳбарию сарвар дар ин ҷаҳони бесар, пои равон набошад, нури ба сар набошад. ин дар ҳаққи омӯзгор аст, зеро равони омӯзгор ин бахшиданист, омӯзониданист. худро ба тамом ба ҳаёти ҳамин шогирдон бахшидан ин рисолати омӯзгор аст. ман устоди азизи худамро аввалан бо ҷашни мавлудашон, бо ҷашни милодашон самимонаву гарм табрик мегӯям. бигзор солҳои сол бо чунин чеҳраи нуронияшон, бо чунин донишу маҳораташон шогирдони зиёдеро тарбия кунанд. чун имрӯз сухан дар бораи омӯзгор рафт, дар бораи ҳамин ҳаёте ки мо 30 сол пеш доштем сухан кушода шуд, мехоҳам ки дар бораи ҳамин устодам як чанд лаҳзаҳои хотиравиро ёдовар шавам. марҳамат. солҳои 1988-89 буд. мо дар мактаби миёна мегуфтем, дар мактаби миёнаи рақами 24 шаҳри Хуҷанд
میخوندیم. معلمه از فن زبان و ادبیات تاجیک به ما درس میگفتند. هرچند که میل من به فن خیمیا بود، من استاد من اینجا حضور دارند، خیمیا را نیز با بهای اعلا میخوندیم، خوب با اعلا میخوندیم. اویلی ما میخواستند که من چون پیروی آنها دکتر شوم، لیکن وقتی که معلمه آمدن درس زبان و ادبیات تاجیک به معلم سپاریدند، از درس‌های اولین یعنی همین آموزگار عزیزم چخیل شد که مهر زبان و ادبیات تاجیک را در دل ما شاگردان جای کرده توانستند که من امروز آموزگار هستم، شاگردان زیادی را خودم نیز تربیه میکنم و بازم همین قدر سن سال اگر آمدگی باشم در نزد آموزگاران خود البته ما شاگرد هستیم. البته شاگرد هستیم. وقتی که آزمون اعلان کردند، آزمون زبان و ادبیات تاجیک، ما باید که در آزمون اول مکتبی، بعداً شهری، ثانیاً ولایتی و بعداً جمهوری بود. معلم پیشنهاد کردند که باید که در آزمون اشتراک کردن ضرور. من گفتم معلم من میتوانم که اشتراک کنم؟ البته میتوانی. یک خصلت نادر گویم خطا نمیکنیم در معلم همین خصلتشان هست که به همه ما با یک همیشه جسارت بود، مردانگی، شجاعت هم هست. زبانی روسی که دی روسا اینا میگن اویرنست هست معلمنده. معلم میگن که میتوانی. با من باور میکردیم که در حقیقت معلم گفتن میشود. اشتراک کردیم در مکتبی، در آزمون مکتبی اشتراک کردیم، دوره بعداً شهری و اشتراک کردیم. وقتی که شهری و اشتراک کردم به معلم گفتم که بسیار دشوار بود است معلم، که آیندهش من میتوانم. و معلم میگفتن که میخوانی میتوانی. همین به ما اشتراک کردم. البته راهنمایی کردی، سرورشان کردی، دانششان کردی، مهارتشان که توانستن که در وجود ما همین نخل با ثمری هم ایجادیات، هم علم، معنویت همشه جا کرده توانستند. خلاصی گپ که ما توانستیم که از شهری گذاریم ولایتی برویم، از ولایتی گذاریم جمهوری برویم. همین خیلی میشد که وقتی که آزمون جمهوری رفتیم دیدم که از همه گونه شهر و ناحیه های ولایت و جمهوری آمدگی با آدم حسی ترس هست. آدمانده کن حس میکند که جای اول گرفته میتوانم نمی. بازم معلم در نزد من بودم. همه به من سوال میداد که برای شما همراهی استاد خود آمدگی معلم کردی، اجازت نبود اونجا. لیکن نکنون من حاضر درک میکنم که در همون وقتهای اکنون چخیل میگویم سالهای یعنی 89 90 معلم از حساب خودشون برای موی همراهی کردن میرفتن. که این خصلتی چخیلی که میگن این روز فهمیدید شما؟ نه، بعداً فهمیدم که معلم از حساب خودشون رفتگی با اون نیت که انمی شاگردی خودشون رو دستگیری کنند یا اینکه خواتیر میشدند نشسته نمیتوانستند خانه. همین خصلت‌های معلمه بود، دانشی معلمه بود که ما توانستیم که آزمون‌های جمهوری و رفته جای‌های 1 و 2 و 3 گرفته بیم. با مدل طلا برگشتیم و معلمه گفتن که از طلای اولین خاطر جمع نیم. حتی همین گزیتی حقیقت لالین‌آباد بیام چاپ کرده برآوردن از طرف صالح ظریفزاد که ما خاطر جمع نه. باز نگاه کردم گفتن که مایره خان این طلای اولین خاطر جمع نه. باز هم اشتراک میکنیم، باز رفته میگیریم. همین راهبردی معلمه بود که ما زینه‌های بلند برفتیم. معلوم شد که هر یک پیشرفت و کامیابی شاگرد این پیش از همه موفقیت همون استاد است، همون سهم استاد است و از پیشرفت شاگردان خود البته من باوری دارم که هر یک آموزگار فخر میکند، قناعتمند هم میشود. البته امروز چه قبول کرده استاد موفقیت شاگردان خود را؟ اگر آنها کلان شدند، هر کس در جاده های گوناگون زندگی روی خود را یافته گرفته است. در کجا شنوم که همین یگانه شاگردی من همین خیلی دستاورد آمده است. اولین شاگردی من طرف شاگردی که در حیرت گذارد استاد را نظام‌الدین خان پیش از من نامزد علم‌های فیلولوژی شدند، من دکتر شدند، نصیب کند و پدری نظام‌الدین خان گیمنازی 24 کار میکردیم. رویه پیدا شد. همون رویه ها و صنفی من صنفی متماتیکی شد و دیگر صنف‌های بایهای. من گفتم که صنفی من متماتیکی اینو حالی روی گومینیتری دارن. گویم پدرشون گفتن که وای گومینیتری می وای دیگر می دختر پاشم همین بچی من شما میگیرید، من همین نمیدونم شما گیرید.
хай гуфтам мана насиба будааст ҳамин хел дар ҳақиқат синфҳошон бисёр нағз. ман аз устоди худам миннатдор ҳастам, чунки ваё мана ҳамин хел моя ҳамин хел тарбия карданд, мо ҳамун ваёмо мондагӣ закалка мегӯд ку ҳамун тарбияҳомо мондагӣ, дар натиҷаи ҳамин тавонистем ки инҳоро ҳамин хел рӯҳии беҳтарин ба тарбия карда тавонем. барои ҳамин турфа шогирде ки дар ҳайрат гузорад устодро имрӯз аз шогирдони худ фахр мекунам. вай чорабиниҳое ки мегузарондем чӣ хеле ки гуфтанд, вақте ки ҳамин рӯи ҳавли гимназия 24 аз гимназия 24 Низомиддинхон либоси Абдураҳмони Ҷомии шоира пӯшида баромаданду автобус кати каннай кати аз Ӯзбекистон Алишери Навоӣ шуда омаданд. Дута шоир дар миёни кӯча вохӯрданд. Акнун вай худди ки таърих классика аз нав зинда шуд. вай чорабиние ки шуд ки акнун дар ҳақиқат ман инҳое баъди ана ҳамин чизҳо ман дар озмуни ҷумҳуриявӣ хонишҳои педагогӣ буд, таълими адабиёти тоҷик берун аз дарсҳо буд. ана ҳамун ба маъруза карда ҳамун солҳо ман аълочи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сазовор шудам, чунки ҳамин чорабиниҳои берун аз синфи ҳамаша якта мақола када хониши берун аз синфи иштирок кардам дар ҳамун ҷо. имрӯз дар ҳақиқат ҳам ту таваллудхона равам шогирдам давида мебурод, ҳам ту инҷа равам шогирдам давида мебурод. баъзе вақт мегӯянд ки ҳаққо ҳамсояҳо ки шумо кити куҷо равем нағздия ҳамин дарро корамо ҳал мешавад. мегӯям ман худоро шукр мекунам ки шогирдои қадршинос дорам. вақте ки ман раваму и муаллимам омад гуфта аман рӯшава чӣ кор мекардам, худоро шукр мекунам ки шогирдои мо хел қадршинос ҳастанд. саломат бошед. имрӯз ҳам ҳамин як шӯъла ғайрати муаллимаро эҳсос мекунед ки новбаста аз синну сол дар тарбияи донишҷӯён, дар таълиму тарбияи онҳо бисёр як саҳм гирифта истоданд. дар коллектив муаллимаро чӣ гуна дарёфтед? ман тасвир мекунам ин шахсро ба боғбон. боғе ки агар самар надиҳад вай боғ нест. боғбоне ки агар боғи худро нигоҳубин накунад вай боғбон нест. боғ бояд самар диҳад, мева диҳад, сабзат, дамад. муаллима ҳамин хел шахс. як калимаи беҳтарини муаллима ҳаст, агар мо хаста шавем чӣ гап кани ҳама болида шавед мегӯяд. ва ҳамин як баъди дарс як рақс мекунанд, мегӯянд ки кани хестем аз ҷо мо як рақс кунем. ва бовар кунед агар мо ҳамрӯз хаста шуда бошем аз дарс ё асабо мо вайрон шуда бошад, инқадар қувваи нав медиҳанд ба мо ва мо мегӯем офарин муаллима. ва дар ҳақиқат ба ғайр аз он ки муаллима ин хел зани шӯхтабиат, хушчақчақ ва моро ҳамеша маслиҳатгар дар ҷои аввал меистанд. мо инро ҳамчун модаркалон иззат мекунем, эҳтиром мекунем ва то ҳатто мегӯем ки модаркалони кафедра не модаркалони донишкада. бисёр хуб. аз таҷрибаи муаллима меомӯзед? устодони ҷавон меомӯзанд? ва як чизро гуфтани ҳастам ки ба ғайр аз он синну солашон ба нигоҳ накарда муаллима аз ҷиҳати инноватсия, аз ҷиҳати технология инқадар пешрафта ва ҳама ҷиҳатда ҳамкадами замон баробари ҷамъият роҳ мегарданд. имрӯз чӣ қадар дастурҳои ин шахс, мақолаҳое ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳаст, ҳамаш ҳар сол якчанд маротиба ба чоп мебарояд ва шогирдони ин шахс имрӯз муаллимаро аз ким куҷоҳо меоянд ва вақте ки мо дар ягон миз нишаста бошем, дар ягон ҷамъият бошем, аз ким куҷо шогирдошон имрӯз вазифаҳои баланд данда бошанд, давида омада спос мекунанд, салом алейк мекунанд. ман мегӯям худоро шукр ки худованд моро ҳам ба ҳамин хел мартабаҳои баланд расонад ки шогирдон мо аз дур омада пурсон шаванд. муаллима бениҳоят зани чақон ва хислати бадтарин медидагӣ дар инсон ин дурӯғгӯӣ аст. дар муаллима мегӯянд ки хаста нашавед, дурӯғ нагӯед ки имрӯз ман монда шудам аз кор, мегӯям ки болида шав, баробари ҷамъият роҳ гардитон ва ягон маротиба энергия медиҳам ба ҳар як шахси мо. бисёр хуб. ва аз кор баромада мана дар ҳизби халқи демократӣ ино ҳамчун яке аз кор мекунанд кормандӣ ва ба зимаи ин дар яке аз маҳаллаҳое ки дар худашон зиндагӣ мекунанд, кори раҳмат
رئیس شورای زنها هستن. رئیس شورای زنها و در همونجا کار میکنن. ما میگیم معلمه مانده نمیشوی. نی حوزه از اینجا میبرن، اول حزب میرن، از حزب بعد از اون محله یا بود در اومده میبراین. وظیفه های جمعیتی بسیار ما قائل میشیم معلمه و معلم جان الهی صد ببرید و همیشه زنده باشید. سلامت باشید. تشکر معلم عزیز، مرحمت. خب از همکاری با معلمه چه خاطره ها دارید شما؟ شکر زیاد. البته بسیار سخن‌های گوارا، یادداشت‌های بسیار جالب بیان گشتم و من با معلم محترم خدیجه اسلامونا از سال 97 همچون مشاور دانشکده تکمیل اختصاص که اون وقت مرکزی بازآموزی تکمیل اختصاص کارمندان معارف بود همراه فعالیت داشتیم. البته اینجا که یک مؤسسه نامش مکان آموزگاری برای آموزگاران یک جای مثال مقدس که بود و وقتی که من با معلم شناس شدم دیرکتور مؤسسه و یک وهم بود که دیرکتورش خیلی باشم. از خیلی که یادآور شدیم بسیار شخصی کشاده چهره، مهربان، در یک وقت سختگیر و همچنین در بعدی دیرکتورشون با معلم ما همچون کارگر در سردار ریاست که شدن در معارف ولایت معلم در اونجا همین خیلی کاردانی و از خیلی که بسیار قید نمودیم یک مکتب مخصوصی رهبری خیر اسلام آباد بود در همه جا، هم در تکمیل اختصاص هم در ریاست و بعدی وی معلمه که به وزارت معارف به صفت سردار ریاست فعالیت کردم، سپس در دانشکده جمهوری به صفت رکتور خدمت کردم. همه همصحبتان نزدیکان همین چیز را تاکید میکردن که خیریه اسلام در طلب به انتها، لیکن طلبشون همین خیلی بود که یکون کس که ایراد گران سخت نمیرسید، یک چریک شد و همیشه یک پیشنهادهای خوب، پیشنهادهای جالب و ما وقتی که همین سال تا 2000 در تکمیل اختصاص بودیم عنعنه هایی که درباره عنعنه های نیاگان خصوصا همین سمنک پزی و چاره‌بینی که بخشیده به دولتداری سامانیان بود، دولتداری سروری سامانیان، درباره ادیبان گذشته ما من فکر میکنم که معلم محترم ما که خود آموزگار زبان ادبیات هستند همیشه پندهای گذشتگان رو در زندگی در کار و سرمشق کار خود نمودن و چخیلی که مولانا عبدالرحمن جامی فرمودن در طلب علم کمر چوس کن، دست زی اشغال دیگر سوز کن. این همیشه در مد نظر و سرمشق کاری اون کس بود. همیشه این کس در سعی، در کوشش، در حرکت هستند و ما حال هم از این کس مصلحت ها میگیریم. همراه در ریاست با معلم همکاری داریم. از نام تمام شاگردان همکاران من معلمه به این روز نیک تبریک میکنم. همیشه همین خیلی سیر حرکت، زیبا و تشبثکار باشند. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر معلم. مرحمت. شما شاگردی معلمه در دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد آسیمی در شهر خوجند. خب کرسی یکم سینا جان. خب مرحمت، من بسیار میخواستم که اندیشه شما رو شنوم. معلمه واقعا هم نوبسته از سن سال با جوانان زبان یافته درس خود رو خب کار خود رو پیش برده میتونن پیش میبرن. چنانکه که ما از دیگر ناحیه ها، از دیگر شهر ناحیه ها می آمدیم، ما در اینجا هیچ کس را نمیشناسیم، هیچ کس را نمیدانیم. مثال در اولین درسمون، درس کوراتوریمون، ما را همچون مادر کلام دستگیری کردن، دلبرداری کردن. ما هیچ اولین آدمی که من با استادان شناس شدم و با ما زبان یک کردن این معلم استادی ما میباشند و چنانی که امروز با ما فرمودند که هر سال کوراتوران عوض میشوند و اما ما خواستیم با تمام گروه با یک آواز خواستیم که کوراتور ما دیگر نشوند و با ما این کوراتور مخول هستند. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید و من باوری دارم که البته شما نیز یکی از شاگردانی نمونوی معلمه خواهید شد. اکنون مرحمت، من صحبت رو با اهل عائله معلمه ادامه دادنی هستم. شما دختری معلمه هستید و کسب مادر رو انتخاب کردید. شما نیز آموزگار، تربیتگر می باشید. از مکتب مادری خود چه ها رو آموختید؟ من بسیار فخر میکنم که فرزندی اولین دختری کلانی همین مادری بزرگم هستم. من در سیمای مادرم پدر را، بابا را، بیبی را، دوست را میبینم. وقتی که 28 ساله بودم، سابقه کاری 8 ساله داشتم، آموزگاری. مادرم گفتن، فرمان گرفتم که دیرکتوری مکتب شم. من همین خیلی ترس و واهمه فهمیدم. بعد مادرم گفتن دخترم جرأت رو همون وقت مادرم و من خاطری جمع دادن، گفتن تو نترس، سابقه کاری 8 ساله داری، من ما همراه یک جایه مصلحتگری بیملالم، بی منتم.
кадом вақт ки бошад кадом маслиҳате ки бошад модарам дар бари ман ҳастанд ҳатто мо маслиҳат карда боз як хислати нек ки модарам мана 3 фарзанди ман дар мактаби 16 мехонанд синфи 10 синфи 8 синфи 5 ҳар рӯз бегоҳ мебиёну аяҷон ҳамин рӯз як муаллимам маро гуфтанд ки ҳамин қадар ту ба модар калонат монанд ки мебиёд хурсанд ҳар қариб ки рӯз дар миён мебиёну мисли онат ташкилотчӣ будӣ мисли онат доно будӣ ҳамин чизо ки ман бениҳоят хурсандам фахр мекунам ва кӯшиш мекунам ки чӣ хеле ки модарам моро тарбия кардан ду духтари худамро фарзандони худамро ҳамин хел тарбия кунам ва ба модарам ҳамин таманниётро дорам ки ҳамеша илоҳӣ ба моҳо модар офтоби болои саромо бошанд маслиҳатгари бемалол мо бениҳоят хурсандем модарҷони азиз зодрӯзатон муборак бошаду бо солҳои дароз ҳамроҳи мо ҳамин хел маслиҳатгар шуда гардед. Саломат бошед. Ташаккур. шумо ҳам духтари муаллима ҳастед, лекин мо шуморо ман бори аввал дида истодам. Муаллимаро бисёртар мебинем мо. Чаро шумо касби модарро интихоб накардед? акнун ин касб интихоб кардаи ман акнун ин ҳам монанд ба ҳамин касби модарам. Кадом касбу корро шумо имрӯз оида карда истодед? ман дар омори вилояти касби кор мекунам. Мутахассис ҳастам. кадом насиҳати модар бештар дар ҳаёту зиндагии шумо бароятон як раҳнамо гардид? сарварам раҳбарам тӯи ёбарам беҳтарин инсони барои мани модарам модари мушфиқам меҳрубонам мактаби бузурги зиндагӣ ҳастанд ин кас барои ман ин кас барои ман чун рӯдаки саъдӣ ҳастанд бисёр чизҳоро омӯхтем аз модарам вақте ки кӯдак будем новобаста аз дӯхтани либос шустушӯй боз аз ин кас ман бисёр чизҳоро омӯхтам аз модарам мактаби бузург ҳастанд барои ман модарам фахр мекунам ман аз модарам ки чунин модари хуб дорам. саломат бошед. Ташаккур. хоҳарҷони азизи муаллима ҳастед. хоҳари калонии шумо ҳастанд. муаллима аз хоҳар бузурги худ мегӯянд ки баъд аз модар хоҳар ба ҷои модар аст. воқеан ҳам исботашро дида истодаед? хоҳари ман на балки барои як ман барои ҳамаи хоҳару додаронмон модар ҳастанд маслиҳатчӣ ҳастанд ҳар як кори мекардигомо албатта бо ин хоҳарам маслиҳат мекунем ба ҳамаи мо ба набераҳомо ба абераҳомо ба тамоми аҳли оиламо дуогӯй ҳастанд доимо дасти дуо кушода аз аҳволи ҳамамо доим пурсида истода ҳолпурсаки шумо ҳастанд. ҳолпурсаки мо ҳастанд. хоҳари ман зеботарин нирӯи ҷаҳон мебошанд. ба ҷои модарам ин кас илоҳим чӣ орзу ҳавасе ки дар дил дошта бошад албатта ҷомеи амал пӯшад. раҳмат барои хоҳарам илоҳим 100 сола шавид доимо дар сари мон саломат бошед. сиҳат саломат бошед. саломат бошед. Ташаккур. албатта беэҳсосот гуфта намешавад ин ҳарфҳоро. акнун марҳамат лаҳзаи суҳбат бо шумо фаро расид. шумо чанд сола зани додар чандин солина зани додар ҳастед барои муаллима? 42 сол шуд. нигоҳ кунед мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо дар оилаҳои суннатии мо муносибат байни зани додар ва хоҳари шавҳар бо ибораи халқӣ қайинсинӣ мегӯем, аммо мана лаҳҷавӣ бошад ҳам муносибат дар баъзе ҳолатҳо тезу тунд мешавад, муносибатҳо вайрон мешавад ва ин як нисбати анамин ду нафар як бадбинӣ ҳисси як хусуматро ҳам пайдо мекунад. дар оилаи шумо чӣ хел аст? марҳамат, ман ҳамин як 42 солина риштаи пайвандии шумоён имрӯз чӣ ҳосил дода истодааст? ба фикрам байни ману қайинсиним ин хел ягон хел гапи ин хел кошудагӣ набуд. мо ҳама вақт инои как хоҳар бо ин ҳис мекунем. воқеан ҳам хоҳари калонии шумо шудам. ҳаққони ҳамин хел шудам. манам инҳо омдигинда донишгадӯ мехондам. хай мушкилиҳо шавад ҳамино маслиҳат мепурсем. ҳама корамо ҳамино маслиҳат метиҳам. сардори оилаи мо ҳамино гӯймам
خطا نمیکنیم. از همین خواهر بزرگتان چه‌ها آموختید در زندگی؟ مثلا در بعضی حالت‌ها همراه برادرشان اگر شوهرتان یکان مثلا نافهمی شود به مراسم می آوردن، به سازش می آوردن شما؟ اول هم نو رفتم یا برعکس؟ هم نوی جر میزدیم اول. در زندگی می شود هر خیل حالت است. فرزند ما میبرد که شما هم نوکری مصلحت میکنیم، هم کارمو با همینا. اینا مو همچون مادر، خواهر، مصلحت گیری اویل همو. بچه هم در تو حالی جمع میکنیم، اما مونده که حد دختر باشد البته با همش میره و داخل. میخیل گوید. همش میخیل حرکات میخیل چی همینا باینده. حاضر آمد بیان تو تمام گویان میترسونی؟ در وقتشه. سلامت باشید. همینجا نبیره های شما هم نشستن. معلم من بسیار میخواستم که مرحمت اول با شما صحبت کنیم. مادر کلان برای شما در زندگیتان همچون یک شخصیتی نمیدونم نمونه همچون ایدئال خدمت میکنن؟ البته من نیز به پیر مرا که در بیمانی هرچند که سکندری زمانی من نیز پیروی مادر کلانم هستم. کسب پرشرفی آموزگاری را به عهده دارم. خرسند از آن هستم که مردم گنج بهترینشان فرزندانشان را به ما باور کرده دادند و پیوسته در جاده فعالیتم من از آن کس مصلحت های متدی میگیرم و الحال که هم آموزگار هستم و در شعبه ماجستراتور تحصیل می نمایم در جاده علم راهنمایم هستند. یکی از خصلت های نیکشان که گرچند که معارفچی بزرگ هم باشند خاکساری را از آن کس آموختم. بسیار خوب سلامت باشید. همین نبیره دختری زیبا چی میگفته باشند مرحمت شاید مبارک باد میگوید و اینکه لحظه ها رو به خاطر میارید؟ من از مادر کلانم تمام خصلت‌های حمیده انسانی را آموخته‌ام. هنگامی درس تیار کنیم از مادر کلانم مصلحت‌ها پرسان می‌شوم و در آینده می‌خواهم مثل مادر بزرگم معارف پروری اصیل گشته برای خلق و وطن عزیز خود خدمت نمایم. و شما را ارکه میکنن مادر کلان یا نه؟ نبیره را مغزی دانک را چی میگویم نوازش کرده؟ یا نامتون میگیرن خلاص؟ نه. چی میگوید معلم خودتون گوید یک بار به زبان خود؟ جونی اونه گلی خاندونی اونه همشه 10 تا نبیرم های همشه همین خیل خودش به موافق کده دعوت میکنم نوازش میکنم وای جوش بیاد جنگ میکنم. سلامت باشید. ادامه دید مرحمت. از این فرصتی مناسب استفاده برده من مادر کلانم را با روز 70 سالگی مولودشان تبریک کرده برایشان تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. سلامت باشید. تشکر. اکنون معلم جان در فرجام از راه طی کرده خود در زندگی طی کرده ایستاده خود در زندگی شما قناعتمند هستید؟ خدا به شکر میکنم. خدای همین رضا رساندگیش به شکر میکنم. در نزد استادم شرم دارم این خیلی بسیار گفتم من حالی هم بچه‌م گفتم بیام شرم دارم دیگه همون پیشتر تربیه ها و همه چی لیکن شکر میکنم خدا همین سن سال برساند. من ماه اوگوست 51 سال میشود که آموزگار هستم. خوشبختانه امروز زادروزی پسرم 19 ساله بودگی مانده پسرم تولد کردگی بودم. 51 برآمد غیرت جان و کارنده همسرش کارنده آیسته از قفای شما باز بالا رفتن گران ساله شوید ایستادن فرزندانم 10 نفر نبیرم 6 تاش قریبی که معلوماتی عالی گرفته شد 4 تا موندگی حاضر مکتب خانش کوشش میکنیم. من فرانگیز خان از پیشی آموزگاری را انتخاب کرد. امروز زینه های اولینش علاقه ماجستراتور و خوانده ایستاده یکی از مکتب های ناحیه باباجان غفورov کار میکند. علاقه آزمونی معلمی سال به اشتراک کرده در همونجا دستاوردهای خوبی به دست آورده است که از این فخر میکنم. از شاگردان فخر میکنم. خرسند هستم که خدا خیر عقل داده است علم داده است همونه به جایش مانده در تحت راهبری استادانم امروز همین قدر مرتبه نی همین خیل یک وای به سن سال به خدا رساند منه. خدا به شکر میکنم. بچه هم به انصاف دیاد همه شناسا خویش و تبارها آنهایی که از ما سبق گرفتن الهی دعا کنند دعاهاشون مستجاب گردد و
6 набера дорам ҳозир абераҳоям ҳам калон шавад, чабераро ҳам бинед. Чабераро ҳам бинам. Нигоҳ кунед ки ҳаминҷо 3 насли омӯзгор дар барномаи мо нишастанд. Устоди шумо, роҳбари синф, шумо масалан духтарони шумо, набераҳо ва ҳама тарбиятгар, шогирдон аз ҳамаҳа муҳимаш тарбиятгар ҳастанд. 3 поколенияи ҳозир муаллимӣ ҳаминҷанд муаллим, ман ва шогирдони ман ин худаш якта дарси ибрат аст барои омӯзгороне ки имрӯз дар мактабҳо кор карда истодаанд. Ҳар касе ки бо дили соф меҳнати ҳалол мекунад, худо хайру баракаша метиҳад. Онҳое ки ҳамин кори муаллимӣ ки нашуд зиндагиим гуфта партифта мераванд, ман онҳоро дӯст намедорам. Кори муаллиминда хайру баракашай, дуои ҳамин бачаекоҳай, ҳаминҳо ба умед омада чашмақоша када мо нигоҳ када мешинад ки аҳмиҳо ягон чиз ёд гирам. Ҷустуҷӯ карда намо дар кор. Мана Абдураҳим Одинаевич вақте ки ман директори такмили ихтисос будам, омаданд аз ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳар рӯз омада мерафтанд. Касби худашонро дӯст медоштанд. Ин касам мана баъди ман ҳамунҷо роҳбар шуданд. Мана ҳозир қариб 20 сол зиёд аст ки дар раёсати маорифи вилоят кор карда истодаанд. ҳисси худашонро дар пешрафти маориф гузошта истодаанд. Маориф ҷое аст ки унҷо кӯҳна кор карда намешавад. Вай ба ҳар рӯз нав ба нав чиз эҷод кардан дар кор, ёфтан дар кор. Имрӯз техника тараққӣ кардааст. Муаллиме ки аз болои худаш кор намекунад ва я ба наздики бачаҳо мегӯяд ки муаллим ин чизҳо кӯҳна шудагӣ, мо ина аллакай синфи думи се будагӣ, ҳомода хондагӣ будем мегӯяд. Барои ҳамин муаллим бояд ҳар рӯз аз болои худаш кор кунад, чизҳои нав ба хонандагонаш дода бошад. Онҳо дӯст медоранд. Муаллим дурӯғгӯӣ нашавад. Муаллим экскурсия мебарам гуфт барад. Муаллим чорабинӣ мегузаронам гуфт гузаронад. Агар ҳамин корҳои накунад, бачаҳо ба ҳамин аз устодашон дур шуда, дурӯғгӯӣ шуда вай шуданашон мумкин. Ман ба ҳамаи ташкилкунандагони ҳамин чорабини маҳфиле ки имрӯз ташкил кардитон миннатдори худро изҳор мекунам. Вай ман ҳеҷ вай надоштам ки имрӯз чунин маҳфил мешавад. Дар ин ҷо таърихи 51 солии ма ошкор мешавад. Ҳамин келин када омадем 18 сола якум курсба мехондан. Хай дар ҳақиқат хону бид додарам русилба мехон як бачи ба сиёсати ҳамин хелак ҳамин ҳамомо ман калон бошам аз вай тарсидам истодем ки ҳозир коромо маъқул мешавад неми ҳамин чизҳоро ёд додам. хуб гуфтанд кардан. ҳамон даврандаям мана 30 сол пеш чанд сол пеш баъди дарс шита ҷиҳак дӯхтани ёд гирифтем. бинем ошпазие ва як хони мо ин хел инҷо ман ин хел кунем ин хел мешавад. бисёр меомадам ҳамроҳашон будам танӯр ба нон пухтан дигар чизҳо ёд додем ки мана имрӯз дар ҳақиқат мана соҳиби якчанд набера ҳастанд. духтарошон ҳамаша хонабадар карданд. набераҳои аввал аллакай бурварда истоданд соҳиби абера ҳастанд. ин касам ҳамашон ба мехоҳам ки ҳамин ҷон нағзӣ хоксорӣ худо ба мо ҳамин хоксориро додааст. хоксор шавем албатта ба ҳамаи орзуи ҳавасҳои мо мерасем. барои шумоҳо барномаи ташкил кардагиҳотон ба кормандони SM1 як бори дигар миннатдории худро изҳор менамоям ки ҳамин хел мана даъват карда чунин як маҳфил оростем. саломат бошед маълима. ташаккур. саломат бошед. воқеан инсон ҳамон вақт хушбахт аст агар аз зиндагии худ аз тақдири худ розӣ бошад. умре ки барояш насиб кардааст зое нагузаронад. илме ки гирифтааст ба дигарон дода тавонад. ризқе ки дарёфт ҳаққу ҳалол бошад ва онро ба роҳи рост масраф кунад. фикр мекунам ки муаллима Хайринисо Темирова ҳамаи ҳамин шартҳои инсониро сарбаландона иҷро карда истоданд. 70 соли умр, 50 зиёда аз 50 соли фаъолият муборак бошад муаллимаи азиз. ин неъмате ки худованд ба шумо додааст насибатон бошад, насиб кунад. дар оянда низ комёбиҳои беназир шуморо интизор бошад. хуб дар фарҷоми барнома як суруд аз як нафар сарояндаи дӯстдоштаи шумо маҳбуби ҳамагон Амирҷон Акбаров. он кас шахсан ба табрики шумо омаданд. алҳол ба саҳна мо ин марди ҳунарро даъват мекунем бо сурудашон шуморо бо ин ҷашнҳои бузургатон муборакбод намоянд ва ман бошам бо тамошобинони азиз худоҳофизӣ менамоям то барномаи дигар. дар амони худо бошед. ин печтоби замон аст. хайр.